Sagrada Familia is a massive Roman Catholic basilica in Barcelona, which has been under construction since 1882. Sagrada Familia is the largest unfinished Catholic church in the world with a height of 138 meters. The first Mass that was served here was in 1885. Its expected completion was set for 2026 on the occasion of the celebration of the 100th anniversary of the death of the architect of this temple, Antonio Gaudí. Pope Benedict XVI on 7 November 2010, during his visit to Spain, he consecrated the basilica. By September 2010, part of the interior was completed and at the same time it was made available to tourists. On the evening of 8 December 2021, they lit up the newly completed Tower of the Virgin Mary. The Virgin Mary Tower with a height of 138 meters is the second highest of the planned 18 towers. It will be surpassed by the Tower of Jesus Christ, with a height of more than 172.5 meters, which is not yet finished. The basilica is built in the style of medieval cathedrals using Gaudí's unique design and pagan symbolism. Due to its height and massiveness, it became a dominant feature of the city of Barcelona even before its completion. Since 2005, the facade of the Nativity and the tomb, as well as other Gaudí works, have been jointly registered on the UNESCO World Heritage. Sagrada Familia je masívna rímskokatolícka bazilika v Barcelone, ktorá je vo výstavbe už od roku 1882. Sagrada Familia je najväčší nedokončený katolícky kostol na svete s výškou 138 metrov. Prvá omša, ktorá tu bola odslúžená, bola v roku 1885. Jej predpokladané dokončenie bolo stanovené na rok 2026 pri príležitosti osláv z výročia smrti architekta tohto chrámu Antonia Gaudího. Pápež Benedikt XVI 7. novembra 2010 počas svojej návštevy Španielska baziliku posvetil. Do septembra 2010 bola dostavaná časť interiéru a zároveň bola sprístupnená pre turistov. Večer 8. decembra 2021 rozsvietili novo dokončenú väžu Panny Márie. Väža Panny Márie s výškou 138 metrov je druhou najvyššou z plánovaných 18 veží. Prekonajú väža Ježiša Krista s výškou viac ako 172,5 metra, ktorá však ešte nie je dokončená. Bazilika je budovaná v štýle stredovekých katedrál s použitím jedinečného Gaudího dizajnu a pohanskej symboliky. Svojou výškou a masívnosťou sa ešte pred dokončením stala dominantou mesta Barcelona. Od roku 2005 sú fasáda Zrodenia a Hrobka, rovnako ako ďalšie Gaudího diela, spoločne zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Design. The Sagrada Familia does not have right angles. In the same way, we will not find anything straight in it: columns, patterns, statues. Everything is rounded or shaped so that it does not contain a single straight part. Gaudí was inspired by nature and believed that even in nature we cannot find anything perfectly equal. When designing the Sagrada Familia, Gaudí was inspired by biblical stories and characters as well as the beauty of nature. He wanted to show that divine power and creativity cannot be compared to anything we create as humans. This is also why the architect of the Sagrada Familia did not want to design a building taller than Barcelona's Montjuic Hill, 185 meters, because he believed that human works should not exceed divine ones in height. The columns inside and outside the basilica resemble trees, the corrugated roof of the school and the leaves of certain plants, for example magnolia. The fascinating architecture of the Sagrada Familia also includes elements reminiscent of fruit, spider webs, the sun, beehives or even turtles.
Design. Sagrada Familia nemá pravé uhly. Rovnako v nej nenájdeme nič rovné stĺpy, vzory, sochy. Všetko je zaoblené alebo vytvarované tak, aby to neobsahovalo ani jednu rovnú časť. Gaudí sa nechal inšpirovať prírodou a veril, že ani v prírode nič dokonale rovné nenájdeme. Gaudího pri navrhovaní Sagrady Familie inšpirovali biblické príbehy a postavy a zároveň krásy prírody. Chcel tak ukázať, že božská sila a kreativita sa nedajú porovnať s ničím, čo vytvoríme ako ľudia. Aj preto architekt Sagrady Familie nechcel navrhnúť budovu vyššiu ako barcelonský vrch Montjuic, 185 meter, veril totiž, že ľudské dielo by výškou nemalo prekonať to božské. Stĺpy vnútri aj zvonku baziliky pripomínajú stromy, vlnitá strecha školy zas listy niektorých rastlín, napríklad magnólie. Fascinujúca architektúra Sagrady Familie zahŕňa aj prvky pripomínajúce ovocie, pavučiny, slnko, včelí úľ či dokonca korytnačky. Towers. The dominant element of the building is the pointed towers. Out of the total number of 18, 12 represent the apostles, for the evangelists, the Virgin Mary, and the central one, the largest, Jesus Christ. The evangelists' towers will be spanned by statues representing their traditional symbols: a bull, St. Luke, a winged man, St. Matthew, an eagle, St. John, and a lion, St. Mark. There will be a massive cross on the Tower of Jesus Christ, and the total height of the tower will be 170 meters, which is only 1 meter less than the nearby Montjuic mountain. Gaudí claimed that his work should not surpass God. The sheaves of wheat and bunches of grapes represent the Eucharist. The basilica has three main facades. On the east is the facade of the birth of Jesus Christ, on the south is the facade of praise, and on the west is the facade of suffering. The eastern facade was completed before 1935 and is the most marked by Gaudí's influence of all. The west facade, depicting the Passion of Christ, is dominated by elements of his suffering and crucifixion, created by Josep Maria Subirachs. Veže. Dominantným prvkom stavby sú zaostrené veže. Z celkového počtu 18, 12 reprezentuje apoštolov, 4 evanjelistov, Pannu Máriu a stredová najväčšia Ježiša Krista. Veže evanjelistov budú preklenuté sochami predstavujúcimi ich tradičné symboly: bík, svätý Lukáš, okrídlený človek, svätý Matúš, orol, svätý Ján a lev, svätý Marek. Na veži Ježiša Krista bude masívny kríž a celková výška veže bude 170 meter, čo je iba o 1 meter menej ako blízka hora Montjuic. Gaudí tvrdil, že jeho dielo by nemalo prevyšovať Boha. Otiepky pšenice a strapce hrozna reprezentujú Eucharistiu. Bazilika má 3 hlavné fasády, na východe je fasáda zrodenia Ježiša Krista, na juhu je fasáda chvály a na západe fasáda utrpenia. Východná fasáda bola dokončená ešte pred rokom 1935 a zo všetkých je najviac poznačená Gaudího vplyvom. Na západnej fasáde, zobrazujúcej utrpenie Krista, dominujú prvky jeho trápenia a ukrižovania, ktoré vytvoril Josep Maria Subirachs. Interior. The floor plan of the temple has the shape of a cross with 5 ambits. The vaults of the main nave are 45 meters high, and the side naves reach a height of 30 meters. The transept has 3 ambits. The pillars are placed in a horizontal grid and 5 meters apart. Vaults and columns have a unique Gaudí design. An example of the use of different geometric forms are the columns, whose square base transitions into an octagon, and as the column rises, it changes to a hexahedral form and finally to a circle.
Interiér. Pôdorys chrámu má tvar kríža s 5 ambitmi. Klenby hlavnej lode sú vysoké 45 metrov a bočné lode siahajú do výšky 30 metrov. Transept má 3 ambity. Stĺpy sú umiestnené v horizontálnej mriežke a vzdialené 7,5 meter. Klenby a stĺpy majú jedinečný Gaudího dizajn. Príkladom používania rôznych geometrických foriem sú stĺpy, ktorých štvorcová základňa prechádza do 8-hranu a ako stĺp stúpa mení sa na 16-stennú formu a nakoniec na kruh. Antoni Gaudí I was a Catalan architect who has become internationally recognized as one of the most prodigious experts in his discipline, as well as one of the top exponents of modernism. His exceptional groundbreaking genius made him the inventor of a unique, personal and incomparable architectural language that defies classification. Antoni Gaudí i Cornet bol katalánsky architekt, ktorý sa stal medzinárodne uznávaným ako jeden z najúžasnejších odborníkov vo svojej disciplíne, ako aj jeden z popredných predstaviteľov modernizmu. Jeho výnimočná prelomová genialita z neho urobila vynálezcu jedinečného, osobného a neporovnateľného architektonického jazyka, ktorý sa vymyká klasifikácii. Childhood of Antoni Gaudí. Antoni Gaudí was born on the 25 June 1852 in Reus, according to some biographers, although others claim that he was born in Riudoms, a small village near Reus where his family spent their summers. He came from a family of boilermakers, a fact that allowed the young Gaudí to acquire a special skill for working with space and volume as he helped his father and grandfather in the family workshop. His talent for designing spaces and transforming materials grew and prospered until it eventually metamorphosed into a veritable genius for three-dimensional creation. As a child, Gaudí's health was delicate, which meant that he was obliged to spend long periods of time resting at the summer house in Riudoms. There, he passed many an hour contemplating and storing up in his mind the secrets of nature, which he thought of as his supreme mistress and ultimate teacher of the highest knowledge, being the crowning achievement of the creator. As such, Antoni Gaudí found the essence and the meaning of architecture by following the very patterns of nature and by always respecting its laws. He did not copy it, but rather traced its course through a process of cooperation, and in that context he created the most beautiful, sustainable and effective work possible through his architecture. Gaudí himself once said, "Originality consists of going back to the origins." Detstvo Antoniho Gaudího. Antoni Gaudí sa podľa niektorých životopiskov narodil 25. júna 1852 v Rius, hoci iní tvrdia, že sa narodil v Riudoms, malej dedine nedaleko Reusu, kde jeho rodina trávila leto. Pochádzal z kotolníckej rodiny, čo umožnilo mladému Gaudímu získať špeciálnu zručnosť pre prácu s priestorom a objemom, keď pomáhal otcovi a starému otcovi v rodinnej dielni. Jeho talent na navrhovanie priestorov a transformáciu materiálov rástol a prosperoval, až sa nakoniec premenil na skutočného génia pre trojrozmernú tvorbu. Ako dieťa bolo Gaudího zdravie chúlostivé, čo znamenalo, že musel tráviť dlhé obdobia oddychom v letnom dome v Riudoms. Tam strávil veľa hodín rozjímaním a ukladaním si tajomstiev prírody, o ktorej si myslel, že je jeho najvyššou milenkou a najvyššou učiteľkou najvyššieho poznania, ktorá je vrcholným úspechom stvoriteľa. Antoni Gaudí ako taký našiel podstatu a zmysel architektúry tým, že nasledoval samotné vzorce prírody a vždy rešpektoval jej zákony.
Nekopíroval ju, ale skôr sledoval jej priebeh prostredníctvom procesu spolupráce a v tomto kontexte vytvoril najkrajšie, udržateľné a najefektívnejšie dielo, aké je možné prostredníctvom jeho architektúry. Sám Gaudí raz povedal, originalita spočíva v návrate k počiatkom. Architectural studies. In 1870 he moved to Barcelona to pursue his academic career in architecture, at the same time working at various jobs to enable him to pay for his studies. He was an inconsistent student, but he was already showing some evidence of brilliance that opened doors for him, allowing him to collaborate with some of his professors. When he completed his studies at the School of Architecture in 1878, the director, Elis Rogent, declared, "I do not know if we have awarded this degree to a madman or to a genius, only time will tell." Undeniably, however, the young architect's ideas were not a mere repetition of things that had already been done up to that time, nor could anybody receive them with indifference. "I do not know if we have awarded this degree to a madman or to a genius, only time will tell." Above and beyond his relationship with Gell, Gaudí received many commissions and proposed numerous projects. Many of these, fortunately, were transformed into reality, but some never made it off paper. During his mature period, masterpieces followed one after another: the Beliscard Tower, Park Güell, the restoration of Mallorca Cathedral, the church on the Güell estate, Casa Portlo, La Pedrera, and lastly, the Church of the Sagrada Familia. Surprisingly, the magnificence of Antoni Gaudí's architecture coincided, as the result of a personal decision by the architect, with a progressive withdrawal by the man himself. Gaudí, who in his youth had frequented theatres, concerts and tertulias, social gatherings, went from being a young dandy with gourmet tastes to neglecting his personal appearance, eating frugally and distancing himself from social life, while simultaneously devoting himself ever more fervently to a religious and mystical sentiment. Architektonické štúdie. V roku 1870 sa presťahoval do Barcelony, aby sa venoval svojej akademickej kariére v architektúre, pričom zároveň pracoval na rôznych zamestnaniach, aby si mohol zaplatiť štúdium. Bol nekonzistentným študentom, ale už ukázal nejaké dôkazy o brilantnosti, ktoré mu otvorili dvere a umožnili mu spolupracovať s niektorými zo svojich profesorov. Keď v roku 1878 ukončil štúdium na škole architektúry, riaditeľ Elis Rogent vyhlásil: "Neviem, či sme tento titul udelili šialencovi alebo géniovi, iba čas ukáže." Nápady mladého architekta však nesporne neboli len opakovaním vecí, ktoré už boli dovtedy urobené, a nikto ich nemohol prijať s ľahostajnosťou. "Neviem, či sme tento stupeň udelili šialencovi alebo géniovi, iba čas ukáže." Okrem svojho vzťahu s Gaudíom dostal Gaudí mnoho zákaziek a navrhol množstvo projektov. Mnohé z nich sa našťastie premenili na realitu, no niektoré sa z papiera nikdy nedostali. Počas jeho zrelého obdobia nasledovali majstrovské diela jedno za druhým: väža Beliscard, Park Güell, obnova katedrály na Malorke, kostol na panstve Güell, Casa Batlló, La Pedrera a nakoniec kostol Sagrada Familia. Prekvapivo sa veľkoleposť architektúry Antoniho Gaudího zhodovala, ako výsledok osobného rozhodnutia architekta, s postupným stiahnutím sa zo strany samotného muža. Gaudí, ktorý v mladosti navštevoval divadlá, koncerty a tertúlie, spoločenské stretnutia, sa z mladého labužníka s gurmánskym vkusom zmenil na zanedbávanie svojho osobného zovňajšku, šetrné jedenie a dištancovanie sa od spoločenského života, pričom sa zároveň stále vrúcnejšie venoval náboženské a mystické cítenie. Gaudí died on the 10th June 1926 after being knocked down by a tram while making his way, as he did every evening, to the Sagrada Familia from the Church of St. Philip Neri. After being struck he lost consciousness, and nobody suspected that this disheveled old man who was not carrying any identity papers was the famous architect. He was taken to the Santa Cruz Hospital,
where he was later recognized by the priest of the Sagrada Familia. He was buried 2 days later in that very church, following a funeral attended by throngs of people. Most of the citizens of Barcelona came out to bid a final farewell to the most universal architect that the city had ever known. Gaudí zomrel 10. júna 1926 potom, čo ho zrazila električka pri ceste, ako každý večer, do Sagrada Familia z kostola Sant Felip Neri. Po údere stratil vedomie a nikto netušil, že tento strapatý starý muž, ktorý nemal pri sebe žiadne doklady totožnosti, bol slávny architekt. Bol prevezený do nemocnice Santa Cruz, kde ho neskôr spoznal kňaz Sagrada Familia. Bol pochovaný o 2 dni neskôr v tom istom kostole, po pohrebe, na ktorom sa zúčastnili davy ľudí. Väčšina obyvateľov Barcelony vyšla, aby sa naposledy rozlúčila s najuniverzálnejším architektom, akého mesto kedy poznalo.